Perezida Paul Kagame wahaye inshingano zo kuvugura umuryango w'ubumwe bwa Afurika yatangaje ko uyu muryango uzibanda ku bikorwa byihutirwa. Izi nshingano umukuru w'igihugu yazihawe n'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzibanda ku bikorwa byihutirwa, umukuru w'igihugu yabitangarije mu ruzinduko rw'akazi muri Guinea Conakry mu nama ijyanye n'amavugururwa y'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Iyi nama yahuje Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida Alpha Conde wa Guinea ubu uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Perezida Idriss Deby Itno wa Chad n'umuyobozi wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Moussa Faki, aho baganiriye ku mavugurura arimo gukorwa muri uwo muryango kugira ngo hubashe gutanga umusaruro. Perezida Kagame yijeje ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzibanda ku bikorwa byihutirwa bizagera mu rwego rw'umugabane ndetse n'akarere. Mu bizakorwa harimo kwisonga kongerera ubushobozi imiryango yo mu karere ndetse no kwegera abaturage. Allow me to take this opportunity. Ni munyemerere mbagezeho ibikorwa by'ingenzi tuzibandaho mu ivugurura n'impamvu twabihisemo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzibanda ku bikorwa byo kuzamura ubukungu bw'abatuye mu karere na Afurika muri rusange. Icya kabiri, gutegura ibigo bya Afurika mu ishyirwa mu bikorwa ibyo twiyemeje. Icya gatatu ni uguhuza umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'abaturage maze nabo bakawibonamo. Icya kane ni ugucunga neza ubucuruzi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bukabyara inyungu. The business of the African Union more efficiently and effectively. Mu nama ya 27 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabereye mu Rwanda muri Nyakanga 2016, abakuru b'ibihugu bya Afurika bihuriye mu muryango wa Afurika yunze ubumwe basabye Perezida Paul Kagame gushyiraho uburyo bwo kuvugurura uyu muryango ukagera ku rwego rwo kwihaza. Hashingiye kuri raporo yagejeje ku nama ya 28 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yabereye Addis Abeba muri Ethiopia muri Mutarama 2017, icyo gihe abakuru b'ibihugu bashimye akazi umukuru w'igihugu Paul Kagame yakoze. Ibitekerezo yatanze biganirwaho ku buryo burambuye ndetse barabishyigikira, bamusaba ko yakurikirana ishyirwa mu bikorwa by'impinduka zikenewe mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida Paul Kagame yahawe izi nshingano ubwo umuryango wa Afurika yunze ubumwe wari uyobowe na Perezida wa Chad Idriss Deby, ariko muri Mutarama haza gusimburwa na Alpha Conde wa Guinea Conakry mu buryo abakuru b'ibihugu bagenda basimburanamo buri mwaka. Biziyaremye Tasien, Clouds TV.